Uit gehoorsaamheid is Radio Kansel meer as 40 jaar gelede deur 3 predikante gestig, toe hulle vir die heel eerste keer onder die verhoog van die Klipkerk in Pretoria uitgesaai het. Oor die jare heen het Radio Kansel in 'n dinamiese mediamaatskappy ontwikkel, wat derduisende mense bereik en aanmoedig om 'n betekenisvolle verhouding met Jesus Christus te hê. Radio Kansel se 400,000 luisteraars stel ons in staat om nie net op 657 AM uit te saai nie, maar ook via radiokansel.co.za, DStv kanaal 882, OpenView kanaal 607 en verskeie slimfoon toepassings, waaronder ons eie. Ons uitgebreide elektroniese, digitale en sosiale media platforms bereik gemiddeld 1 miljoen mense per maand. Radio Kansel versprei ook die woord kosteloos deur die Woord vir Vandag dagstukkies in elektroniese en gedrukte formaat aan meer as 100,000 lesers. Ons pak 'n verskeidenheid impakvolle veldtogte aan wat hoop bied in 'n wêreld wat dikwels onstabiel voel. Radio Kansel is vasbeslote om jong mense te help om hulle identiteit in Christus te ontdek. Daarom het ons talle veldtogte wat op jong mense fokus. Dit sluit die Godly Revolution konsert in, met jong gospel kunstenaars. Hierdie konsert word deur duisende jong mense bygewoon. Honderde jong mense kies ook om tydens die konsert persoonlike bediening deur beraders te ontvang. Ons loods veldtogte wat hoop aan jong mense bring, waaronder skenkings van sporttoerusting aan verdienstelike organisasies wat behoeftige jong sporttalent ontwikkel. Radio Kansel werk hand aan hand met organisasies soos Elios, die Louis Botha Kinderhuis en Huis Ebenezer. Te danke aan die goedhartigheid van ons luisteraars kon ons talle klere, skryfbehoeftes, kos en komberse aan hierdie organisasies oorhandig. As deel van ons ondernemerskap opleidingsprogram het Radio Kansel hande gevat met die Noordwes Universiteit se fakulteit Ekonomiese en Bestuurswetenskap, met die doel om huidige en toekomstige ondernemers in staat te stel om 'n sukses van hulle sakeondernemings te maak. Hoë kwaliteit aanlyn opleiding word kosteloos aan deelnemers vanaf 18 jaar oud verskaf. En om nog 'n bietjie pret by te voeg en luisteraars beter te leer ken, bied Radio Kansel verskeie sosiale byeenkomste, soos ons jaarlikse Damesoggend en ATKV wegbreeknaweke aan. Ons sal baie graag by julle gemeentes betrokke wil raak. Kontak Letsie om uit te vind hoe ons hande kan vat by letsie@radiokansel.co.za.